Intambara irakomeye hagati ya Iran na Israel. Amerika ikoronezwa na Israel. Amerika iri gushora imbaraga nyinshi mu ntambara ya Iran na Israel. Byagenze biti gute Amerika igihugu gikomeye ku isi gishyirwa ku mwanya wa mbere mu bihugu bikomeye ku isi cyasanzwe gikoronezwa na Israel. Byagenze bite kugira ngo igihugu cya Israel kisange muri Middle East mu Barabu ndetse n'Abayisilamu kandi bari abakristo. Byagenze bite nimba utarakora subscribe ndetse na share kugira ngo ujye ukurikirana ibyegeranyo byimitse. Ubundi Israel yavutse ute, Amerika yisanze ute ifasha Israel 100%, ndetse byagenze bite kugira ngo Israel yisange mu burasirazuba bw'isi. Abanya-Israel bazwi nk'Abayahudi bafite igihugu cyabo cyitwa Israel mu burasirazuba bwo hagati. Ibitangazamakuru byinshi ndetse n'abayobozi bamwe mu bihugu bitandukanye bakomeza kuvuga ko Israel ikoroneje Amerika. Byagenze bite kugira ngo igihugu nka kiriya gikomeye cya Amerika kisange gikoronezwa na Israel. Amerika nicyo gihugu cya mbere gikomeye cyemejwe ko Israel iba igihugu ahasabwa mu 1948 igihe ubutegetsi bwa Adolf Hitler bwari bumaje gukorera jenoside abayahudi, bityo isi yose yararebye ndetse n'amahanga yose, abayobozi batandukanye ku nzego zitandukanye bararebye basanga bakwiye gushakira abayahudi igihugu. Bagiye mu burasirazuba bw'isi bareba igihugu Palestine bakigabanyamo ibice bibiri, igice kimwe bagihereza abayahudi, ikindi bagihereza Palestine. Kuvubwa intambara hagati y'abayahudi ndetse n'aba-Palestine yaratangiye, amahoro atangira kubura mu burasirazuba bw'isi. Ibihugu byinshi bya Kisilamu ndetse n'Abarabu batangira kureba nabi Israel. Amahanga yose yatangiye kubona ko Israel idatekanye mu burasirazuba bwo hagati, bityo byatangiye gutuma ibihugu byinshi bitangira gushora imbaraga nyinshi muri Israel kugira ngo nayo igire ubushobozi bwo kwirwanaho, yirinde byinshi byayirebaga nabi mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo byatumye Amerika ifata umwanzuro ukomeye, ishora amafaranga menshi muri kiriya gihugu cya Israel kugira ngo igire ubushobozi bwo kwirinda ndetse n'ibishingiye ku idini ya Kisilamu. Byatumye leta ya Amerika igenera leta ya Israel amadolari arenga 3800 mu gihe Israel itagurijwe n'intambara. Ariko nanone amakuru asohoka avuga ko Amerika iyo Israel mu gihe cy'intambara ishorayo miliyoni zirenga 17 z'amadolari kugira ngo Israel zifashishe ihangana n'ibitero ndetse igaba ibitero kuri biriya bihugu biba bishaka kuyibuza umutekano. Kubuza Israel umutekano. Amerika yasinyanye amasezerano na Israel mu by'umutekano. Amerika ivuga ko ihuje diplomasi na Israel. Amerika ivuga ko ihuje politike na Israel. Amerika ishora amafaranga menshi muri Israel. Amerika ishora imbaraga nyinshi muri Israel. Amerika ivuga ko Israel bafatanya ku butasi ndetse no mu bya gisirikare. Amerika ivuga ko Israel ari abahanga cyane mu by'umutekano by'umwihariko mu ikoranabuhanga. Amerika ivuga ko Israel yifasha cyane by'umwihariko mu ikoranabuhanga. Amerika ivuga ko ifashwa na Israel by'umwihariko mu ikoranabuhanga. Amerika nayo ikayishoramo amafaranga menshi ku bijyanye no kubaka umutekano wa Israel. Israel yisanze iri mu burasirazuba bwo hagati, ituranye n'ibihugu byinshi bishingiye kuri leta ya Kisilamu ndetse n'iby'Abarabu. Ntabwo ibyo bihugu byose byari kureba Israel nabi, bityo byatumye Israel yiyubaka mu buryo bw'umutekano ndetse na gisirikare, diplomasi ndetse na politike kugira ngo izabaje kwirinda ibitero bituruka muri biriya bihugu by'abaturanyi bayo. Bityo byatumye ibasha kugirana amasezerano ya Amerika. Amerika ifasha Israel cyane ku buryo bukomeye. Israel intambara yose yisanzemo Amerika isanga iri kuyirwanya. Nguko Amerika yahindutse umucakara wa Israel, nguko Israel yahinduye umucakara wa Amerika. Nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, kora subscribe ndetse na like kugira ngo ibyegeranyo byimitse bijye bikugereraho ku gihe.